no kure wo kurom a ya wo kurom wa wo Ghana ha ana Afia Schwarzenegger ba ya obedi di asantefo atam abedi asantefo nyina atam atumi di atam na ama atam no ewo mfrema bo fa manhia ahemfie abedi atam betwa adapa betwa asantefo adapa ya wo kurom wo but aden na de unua de yaba na ye pe obi ama na somu ajeje ana waka bibia na Afia Schwarzenegger ena eba bebo Afia Pokua asenuam Ewurade Nyankopon hiraw na Ewurade enyokese media the prophet Kumchacha na uni mmewu se issues bi e wo social media no so a atrend saa en stop that afa ye nua Afia Pokua a woni me nua ba a wo fa mu na Gucci akọ nua TV akọ ye program issue no ho asem na meka one say every Saturday bia so Kumchacha nua TV program no menne ye nua ba mu na Gucci ene won we kan na eye but this Saturday ipe ana menya kwan a me call UTV ekoye program na me hwe social media no so a yenua ba Afia Pokua asem okokan na hwade ye dikan ye pamachew show no me kan ubi Saturday no pen na me ni wo eti na de ye dikan no me pa oman ni nyina achew na mapa yenua na masantefo enso achew se yesramo etuo nkotwele baabi a etwele am se yenua mo na Gucci koran so aba abepachew ani yenua ba Afia Pokua anso aba abepa echew once ewiase se ye ho a ye nyi echini Ghana ha ye wono utu kwan kwa abrochira na ama no ne baabi a ana be se Ghana fo ye ade a efe pa ewo ayigbeni ni wo asantini ni wo novnani ni wo fantini ni wo achimini ni wo obia ye Ghana ni efe ye fa santena but ye me ya ye me ya ni Afia Schwarzenegger anobagaya Afia Schwarzenegger anokese Afia Schwarzenegger singawo ana wo be so asem nim ama asem no baabi ekeka kɔ na nkoyi ba da bia me ka se Afia Schwarzenegger hwa wo ye bayibro nsam na won se wi ase ni pempe no kure wo kurom wa ya wo kurom wa wo Ghana ha ana Afia Schwarzenegger ba ya obedi di asantefo atam abedi asantefo nyina atam atumi di atam na ama atam no ewo mfrema bo fa manhia ahemfie abedi atam betwa adapa betwa asantefo adapa ya wo kurom wo but aden na de unua de yaba na ye pe obi ama na somu ajeje ana waka bibia na Afia Schwarzenegger ena eba bebo Afia Pokua asenuam patrot ye ni yo wonse mese sofu Kumchacha ni pempe no kore oti kurom wa Afia Schwarzenegger wadi asantifo nyina tam adi asantifo tam wadi won watam efri suru bedu fam ama enhu frema mese ebofa manhia abedi ya papa ko Josafo kantanka apostle ko Josafo papa age enam 80 eborokora abedi natam sabe eno de wanu sunti enyinya wanim te se oba wanya ni pilot 1 year afa na ebeba da ba kika de wo kika ye da aden na why now this is my caution. Why now? Son, once a contract and you track one, Nanka won't die, was way good. So I come with Diana, was it a test in any song? That is saying ya to me, Afia Schwarzenegger, what the one. Ye just saying ya to me, what it?
ye jai ya wo Ghana no ma ye wo kurom a watumi ye di atamama IGP ekufita mpalo kora na nsenhwe de wo be ye no adi atamama IGP kora hwe de wo be ye no adi pani bi owo Ghana bia minim pani awuni na tem sofu pani bi owo kurom wa bia sofu pani bia wadi na tem na wodi ye enne sabe obi edi aba na obi akoka nsem bia na wonna wo ba bebo nipa na senuyam Romans chapter 3 verse 23 Bible see nyina ya bone na onyame yanu onyam aboyen ana Ecclesiastes 7:20 was woni patrini ni bia ni form wa ya bone a wonye papa wate Isaiah chapter 64 verse 6 Ose ya de treni korate so onyame yanu ntomago wate 1 John chapter 1 verse 8 was ya kase yenye bone a na ye dada ye ho na ne kure ni ye mo da ye ka ye bone a nyame yo no kwafo no treni ni so de ye bone be kye eti na Afia Pokua wa be pachaw se Ghana mfenche no na wo Afia Schwarzenegger de wasom echen chase Manchester echen chase Manchester eni de ben Chelsea wasom World Cup and now the opposite wo Yesu kan John chapter 8 the whole chapter oba ni na ejira wo no de onye bone da onto bo mo no why say Afia Schwarzenegger wa be so girl yi mu okoba 2 hours no wakwa aba 3 hours no wakwa aba na ye po obi ama wa jeje a wo e na oba jeje no hwe me di the prophet Kumchacha nyame shraw na urade nyokase eti yesram ya pomacho ye nyina e Ghana fo ye nyina buruni asantini achimni ayigbeni fantini ye nyina ye nipa ba ko wate ye mfo do ntena I love you bless you and long life thank you bye Mr. Mankwa me ofase wo se ni sika bane e de awie ni project no eso de bia me ofase ka ma ne wo problem enemre mu na monte tap sending kan no so ne de tap send here easy fast and secured way ubetimi asend sika free amanone aba Ghana bank account and as a mobile money account untia transfer fee bia sa a obaye ne say kire ne say wonko app store na play store on download the tap send app no or download dia ebebu sanso promo code o ma de pet TV shim obenya €5 £5 and answer $10 on his first transfer ene me kwa akofre na ka akire tabi minyanwie esanse tap send at the good news aba tap send the gene customers wonti or the tap send wallet aba no obaye ne say so your customer wo UK sisi a ubetimi akọ tap send app no no create wallet wo so enti se rate ne kosora now the sika kogu wallet no anase mpo betimi atosusu nkakra enti abere sem a opeso send sika ba Ghana no anse wa send sika na ba Ghana anase oba o my Ghana mu a watimi ayusu sika e wo wallet no tie ene se te say yusu momo Ghana hayiru sa pepepe se si tap send atre na hiem kopiem wo United Arab Emirates Netherlands and Austria tap send na papa no